Pakan orang hang tem semayang nan tukon hanaya ke Tuhan. Pakan orang hanaya ke Tuhan, han geturi Tuhan. Kalen. Nyoi long tugas malam nyoi ya pegah tanya to bau dia. Dia nyai wawo ju ino. Kalen kenau. Orang hanai hai tem semayang pakan hanaya ke Allah. Pakan hanaya ke Allah, hani turi Allah. Pakan hanai turi Allah, hai turi draw. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Urang turi draw, turi Tuhan. Urang yang hana turi draw, hana turi Tuhan. Turi draw ke draw gimana? Nanti turi draw. Turi draw mi metuah turi pat asal usul draw. Pat ayo daripada satu tetes mani yang cukup hina. Mesir terkedi ianya. Tabuh lampu aqua. Tame ku detan si, tapi belau belau. Belau. Tak serkah itu. Itu tak pegah ia jo yo. Mai kun ke bawah dah ko. Ia jo ngdal yo. Itu han pakon hai tuang hina. Hina. Kemudian ia nyen gepudua lam rahim murungsi inang getai oleh Allah Taala. Rahim sempit, oronyo ipudua lam tempat yang sempit ikurong getai tatem han pakon nyen hina. Yang kelela merahimnya itanyo gebi makanan lemak tu petra makanan darah oronyo iwajib darah itatem han pakon nyan hina. Kemudian nepelahe oleh Allah Taala dalam keadaan mendarah oronyo ilabu dengan darah itatem han pakon hina. Kemudian wate nepelahe oleh Allah Taala hana baje tulhun oronyo yulhun itatem han tatem getanyo hina. Hina. Udep getanyo mati. Wate mati kaya tat le lapih kapan. Kaya tat limang lapih kapan. Hana urang kaya wate mati gepake baje cukup lagak-lagak hana. Oronyo ami mentua iwa pakai kapan jak bak pesta nutem. Nutem. Pakon iya gop kan? Hina. Tetapi wate mati nyan baje pakai. Liah mati ikuah huru. Liah ikuah huru. Ikuah liang lahat lo mi mentua. Ikuah liang lahat. Iculok getayo kena dalam. Icok bapun kerenda hidup dengan bapun kerenda. Oronyo ipatho terkenan tatem. Han pakon nyan hina. Hina. Wate duh hina drawami mentua. Duh ka Allah Taala. Wate duh ka Allah Taala. Secara totalitas segala perintah kita kerjakan, segala larangan kita tinggalkan. Contoh long pegah. Getanya wate duh ka orang lain han tatajid berkotek apa. Contoh. Darurat militer. Militer. Bak watenya nak jaga malam. Wate jaga malam terus segerombolan awaknya. Idang ikun. Maun tiarap. Imaun yu tiarap. Itiarap le maun. Sam itiarap. Bangun on. Bedah maun. Naik kelapa. Bau le maun. Lompat. Kurang migro yu. Enak on. Enak pak. Aki kapatah. Enak pak. Berat mangan on. Berat pak. Ihoi la ilom. Mae. Bedah. Ibedah mae cok ime bagut. Masuk dalam gut. Bedah ijak lang gut. Tiarap. Minum itu air gut. Ibedah mae pro. Bangun. Enak pak. Enak mana air got dengan susu? Enak air got pak. Tak dijadikan anak enak. Duruh ego dua boh gusi, mak mugang cukup trip dan gantong ego lumo hana. Handa tetap enak. Semangat. EU tujuh bak payai. Pakon ya tu handa tajin meketek tapu karena taturi sawawanya. Oronya baru ka begah panglima pak kadame. Nyan ken awak lahir 2000 peut dia pegah-pegah panglima. Nia teken dame lahir pu pegah cai merdeka leron. Teken dame ke kawin mai be pegah cai merdeka. 2007 lahir pegah mala cai merdeka kan bau le gedam dah tu. Ya hai manya pegah cai merdeka igop kan. Thu uam kelinyung itun bude jamun. Hanai pegah tayan.
Ya menalung pegabat dong. Ya tegawaknyan pakon ya tatu sawawaknyan. Contoh lain. Mesra kan gebedah geci geblawa sabah rimuang. Lagi geci ron. Gepedua rimuang lam sabah kerengkeng. Ya. Gecok tu urang lumpuh le bagi geci. Gepedua lam kerengkeng rimuang. Nah payah dah pegah pak urang lumpuh kan. Bapak yang sedang lumpuh itu harimau pak. Harimau itu pak raja hutan. Jangankan rono pak yah nih pak Jo. Nah payah pegah pak urang lumpuh. Kenapa ya? Geturi gaya rimuang. Wate gepedua le geci lam kerengkeng rimuang. Lewat pagi kerengkeng grup. Hana lumpuh le kan. Lewat pagi kerengkeng grup. Belah deh kerengkeng lumpuh ketiga tu. Pakan ganyan ya ke rimuang. Geturi rimuang. Sehingga gepeluang daripada rimuang. Contoh lain. Gebeda kecil gebela rimuang. Gecok anak miat yang banjir di banjir. Gia pedua babine rimuang. Kibar reaksi anak miat. Ija abak rimuang ditarik janggut rimuang seram. Takkan bane miat. Ne rimuang. Lah mulai anak miat nyan ke rimuang putra cid. Mia jumbo yang na banyak kan di rumah haji. Rumah ikalan mia lagi kan. Ternyata nyan mia jumbo lautan anak miat. Iku tu. Pakan anak miat hanaya ke rimuang. Karena anak miat hana dituri rimuang. Pakan ketanya hanaya ke Allah. Karena tanya hana taturi Allah. Pakan perti aulia ya ke Allah. Karena perti urangnya geturi Allah. Di saat kata turi Allah, segala perintah Allah tak laksanakan, segala larangan Allah tak tinggalkan.